Mu karere ka Rulindo abaturage barataka cyane, barababaye cyane ndetse buzuye n'agahinda kenshi cyane, bari guhuruza cyane ndetse barahamagara no ku maradiyo, barahuruza inzego z'umutekano ngo zize zibatabare. Ni kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 nahazwi nko mu karere ka Rubavu ahagana ku mupaka wa Goma werekeza mu nce za Kongo. Biravugwa yuko ari ikinyamaswa kinini cyane cyaturutse mu mashamba ya Kongo kikaza kinyuze ku mupaka wa Goma kikaba cinjiye mu gihugu cy'u Rwanda gitangiye kwataka abaturage ndetse kiri kubagirira nabi. Biravugwa yuko umuntu wa mbere kimaze kuba camwivugana, biravugwa yuko kimaze kuba camurya kikamurangiza, bagifashe gishigaje umutwe wonyine. Ni amakuru akomeje kugenda atera ubwoba abaturarwanda muri rusange ndetse n'abanyamakuru bagerageza kuja kuhashakira inkuru bari kuhava nta nkuru zo kubara bagifite. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane n'ibitangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyemerera nanone ngusangize izi nkuru ku buryo burambuye. Reba niba waramaze kuba wadukandira ku buto ya subscribe, nusanga utarabikora uhite udufungurira kuri iyo buto, uhite ukanda n'inzogera kugira ngo urusheho kugenda uhereza ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Mu yandi makuru nanone mu mujyi wa Kigali hasigaye havugwa amakuru mabi cyane, abadayimoni ahazwi nko muri gari ya Nyabugogo bahibasiye cyane kugeza ubwo umunsi ku munsi biri kumvikana yuko hari kuba hasohotse amavideo ndetse n'amakuru akomeje kugenda agaragaza uburyo amadayimoni akomeje kugenda yibasira ahazwi nko muri gari ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru nayo turi buze kuba twayagarukaho mu buryo burambuye. Wowe nta kibasabwa kuduhereza umwanya wawe wonyine ubundi ukadutega amatwi tukakunyuranyuriramo muri izi paji z'amakuru mu buryo burambuye. Nakubwiye ko ari kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo tugarukanye amakuru akomeye cyane. Tugiye kwerekeza mu karere ka Rubavu, abaturage barataka cyane, bafite ubwoba bwinshi cyane, bari guhuruza ku maradiyo ndetse bari guhuruza n'inzego z'umutekano ngo zize zigire ico bizibikoraho zibatabare. Ni ikiyoka kinini cyane cyaturutse mu mashamba ya Kongo kiraza gitangira kuba camiragura abantu hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyasohoreye ahantu mu gakaritsiye hasanzwe hateranira abaturage benshi cyane, ariko cyasanze ntabahari, hasigayeho umwana umwe w'umukobwa kiramwataka kirinda camurya kiramurangiza. Ubwo abaturage bahageraga gisigaje umutwe wonyine nawo cawukomerekeje ku buryo bukomeye cyane, bagitesheje babona ntabwo gishaka kuva ku izima. Kugeza maginga ya banakirashe cyanze no gupfa, kugeza maginga ya ico kintu kitatinya n'amasasu. Ese bari kwibaza ngo baraza kuba bagikira gute? Aya ni amakuru tugiye kuba twakunyuranyuriramo. Ese wibaze ngo iki kintu caba ari giki gikomeje kugenda gitera ubwoba abaturarwanda muri rusange. Naho ku makuru akomeje kugenda yumvikana cyane mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo hakomeje kugenda hagaragara amadayimoni ku buryo bukabije cyane. Biravugwa yuko hari gushaka icyakorwa kugira ngo izi myuka mibi zikomeze kugenda bazirandura. Abazi nk'abanyamasengesho bakunda ibintu byo gusenga cyane, babandi bita ngo ni abasenzi karahabutaka, basenze ariko byabaye iby'ubusa kugeza ubwo idayimoni riri kuza bagasenga rikarushaho kubaganza, rikarushaho kwigaragaza aho bazamuriye amasengesho. Aya makuru nayo tugiye kuba twayagarukaho mu buryo burambuye. Nyemerera nguhereze ikaze mu biganiro byacu hano kuri mu karere ka Rulindo. Abaturage bari kurira cyane ndetse benshi muri bo bafite ubwoba bwinshi cyane. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agaragara muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025, aho tugiye kwerekeza mu karere ka Rulindo. Hamaze kuba hagaragara inkuru mbi cyane idashimishije hamwe na gakeya ikomeje kugenda ica imigongo ya benshi. Nyemerera ngusangize kuri aya makuru atariho ivumbi, reka nkwereke ko ibi ari ibyanyabyo ndetse atari amateshwa. Nyemerera kandi ubanze udukandire kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo turusheho kugenda tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi mu makuru tugenda tubagezaho aba yashakishijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari mu gitondo cya kare ubwo nabyukaga mu gitondo nja kuri murandasi ngo nshake amakuru yo kuba nabagezaho muri uru rukerera rwo kuri uyu wa mbere, nibwo naje kuba nakumva telefone impamagaye ihuruza cyane ivuga iti vayo wirebere ibibereye hano mu karere ka Rulindo. Noneho abaturage bari kurira cyane ndetse benshi muri bo bafite ubwoba bwinshi cyane, uko bigaragara bamwe baraza no kuba byabagwaza ihahamuka. Nibwo nafashe akamoto ngenda nihuta ntazi ikibaye kuko sinigeze mbaza ngo ese
ese habaye iki? Ahubwo nkihagera nasanze ari abamama n'ababyeyi bakuze ndetse n'abana ari n'abapapa bose bari kurira bitewe n'inkuru yari iri aho ngaho. Biravugwa yuko ari umwana witwa Nsabawayo wari umaze iminsi igera kuri 3 bamusakisha iwabo baramubuze. Biravugwa yuko baje kuba bamusanga hano kuri uyu mwobo muri kubona kuri thumbnail ndetse nk'uko nabibabwiye kuri title. Biravugwa yuko yafashwe n'abasore 3 bari bamaze kuba bamushingura bamugejeje mu mwobo. Uko bigaragara yakomeretse cyane, yaramaze no kwangirika ku buryo bukabije, kugeza amaginga ya bihutiye ko bamukuramo bamujyana ku bitaro kugira ngo babe bamuhereza ubutabazi bw'ibanze kugira ngo abanze yakitabwaho, kuko yaramaze kuba yakwangirika cyane. Kugeza ayo maginga ya bamaze kubafata bari bamaze kuba bamushingura ari muzima. Mu by'amahirwe Imana ikora ibyayo ntabwo yari yagashizemo umwuka. Nyemerera turebere hamwe ukuntu cyabiteye kugira ngo babe batangira kuba bafata umwanzuro wo kuba bamushingura ari muzima. Ibi bintu ntabwo bisanzwe, kuko ibi bintu kuri aya makuru akomeje kugenda agaragara muri zino nce ntabwo byari bisanzwe. Nyemerera umandire kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza 5 kuri 5 umunsi ku munsi, kugira ngo mbone uko ngusobanura neza cyane. Urava hano usobanukiwe, urukumva ibi bintu birimo urujijo. Ushobora kuba wakwibaza nimba byabereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara ibi bintu byabereye hano mu karere ka Rulindo, aho bimaze kuba byagaragara yuko uyu mwana w'umuhungu byatangiriye ku kibuga cy'umupira, aho bari bamaze iminsi 3 bitoreza ku kibuga cy'umupira badataha, kuko ngo bari bafite gahunda yo kuba bajya guhura n'indi kipe. Ubwo byari byabasabye kuba bakora imyitozo myinshi cyane. Nibwo uyu mwana w'umuhungu yaramaze iminsi ari we utsinda ibitego byinshi cyane, bagenzi be bakaza kuba babigiriramo imijinya myinshi, birangira bamugiriye igikundi cyo kuba bafata n'umwanzuro wo kuba bamuta muri yombi. Muri make nk'uko bajya babivuga, baravuga ngo ubwo bamugiriye ishyamba. Bafashe gahunda yo kuba bamurakarira, bigera naho bamwe bamwifuriza kuba banamwica. Bidatinze bahise bamwe bagenda ahantu bacukuraga umucanga, baragenda barahareba, baravuga ati aha hantu hashobora kuba habidukorera. Nibwo batashye bamubwira ati vayo tukwereke ahantu tujya kuba twaca amapera. Akihagera bahise bamujugunya muri uwo mwobo, batangira kuba bashaka ibiti ngo batambike hejuru, noneho nibarangiza basibanganyeho n'amabuye menshi cyane. Nibwo umuhinzi wari uri mu murima wazindutse kare kare ajya kuba yahinga umurima we, yaje kuba yakumva batangiye kuritura ibitonde by'amabuye kugira ngo babe bamurengerezaho igishinga ubundi bisubirire iyo bari bavuye. Yahageze, akihagera yibaza ibiri kubera aho ngaho. Arababajije ati ese muri gukora iki? Bamubwira ko nta birenze ari akantu bari bataye mu cyobo bashaka kuba bakuramo, ariko nyamara yumva hari umuntu uri kuririra hafi aho ngaho. Akihagera yakubiswe n'inkuba akibona amashusho y'ibiri kubera aho ngaho. Biravugwa yuko uyu muturage wahageze bwa mbere yatanze amakuru kugira ngo uyu mwana w'umuhungu aze atabarwe, witwa Nsabawayo Eric, kugira ngo bamuhereze ubutabazi bw'ibanze, kuko bari bamaze kumugezaho amabuye ya mbere. Biravugwa yuko yari amaze kuba yakwangirika impanga ye bikomeye cyane, kugeza amaginga ya bakimugeza ku bitaro bahise, usibye kuba bahise bamudoda, nta kindi baje kuba bamukorera, kuko biravugwa yuko bamujyanye ari kuvirirana cyane. Bahageze arenda gushiramo umwuka, ariko kugeza amaginga ya ku bitaro baravuga yuko nta kirahinduka, aracyatera akuka, ntabwo arava mu mubiri. Kugeza amaginga ya nkomeje kugenda nisabira abaturage bose kujya bagenda batangira amakuru ku gihe, kuko iyo hataba umuntu watanze amakuru byari buze kuba byabagwa nabi.